بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام واختص به هذه الأمة من بين الأنام أحمده على نعمه العظام وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقبت الليالي والأيام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, mga tay manghud na muhakam Islam, itukbal natin sa taod-taod pupudjihan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo intuhan tag amo lahi kato tanyo. Siya in nagpapanjari kato tanyo. Iban damikyan siya raysab imapatut pag-ibadatan singkitan nyo. Salawat iwan salam pakahinapusan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amuin piarasin Allah subhanahu wa ta'ala pakahinapusan ummat. Amuin sarayaw-rayaw ummat biantog sin Allah subhanahu wa ta'ala halam Quran maha mulia ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ilayun na to harum ini indeng inhambuk deng ha mga pangadjian, amuin pangadjian sa halga adlaw pia panjar sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta sa taud-taud in pahala apabila in bangsa manusia timunay sin amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala rin doon ha adlaw yan. In adlaw ini daindihay ni piapanjar sin Allah subhanahu wa ta'ala in apu na tu Adam. Damikyan daindiha adlaw ini piasud niya param sin sulga. Damikyan daindiha adlaw ini piagwa niya raysa balam sin sulga. In adlaw ini damikyan amunay nin adlaw kapag panjari. Damikyan in adlaw ini amunay nin adlaw kapag papanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sin dunya. Damikyan di makiamat in dunya ini bang bukun adlaw sa mulya amunayn adlaw Jumaat. Mga tay manghud na muhakam Islam, in adlaw Jumaat landu tuod mahalga. In adlaw ini hapangatud sin agama Islam. Nakamataud dihilan halga sin Allah ta'ala lam sin Quran. Damikyan nakamataud liaggo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasunnan niya in adlaw Jumaat ini. Hadis ke riwayat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sabda sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmin tala'at alaihi syams yawmul jum'ah. Sarayaw-rayaw adlaw amuin adlaw gumuain matasuga amunin adlaw Jumaat. Unin doon adlaw Jumaat yan, fihi khuliqa Adam. Doon ha adlaw Jumaat piapanjar sin Allah ta'ala in apu na tu Adam alaihi salatu wassalam. Wa fihi udkhila jannah. Iban doon ha adlaw Jumaat piasud siya sin Allah ta'ala palam sin sulga. Wa fihi ukhrija minha. Iban ha adlaw Jumaat piawa sin Allah ta'ala in apu na tu Adam deng haram sin sulga. Wala taqumu as-sa'ata illa fi yaumil jum'ah. Iban di makiamat in dunya bat malainkan ha adlaw Jumaat. In hadis yan kaya riwayat hi Imam Muslim. In adlaw Jumaat mga tay manghud na muhakam Islam, mataud-tuod in kalabyahan niya. Mataud in karayawan niya. Dahil nga mga karayawan sin adlaw Jumaat, fihi salatul Jum'ati wa hiya afdalus salawati.
doon ha adlaw Jumaat, aon dahin doon pagyanon sambahayang, labi siya marayaw ring hakatan sambahayang. Asabab dahin dito, nagdaak tuod katutan yu in Allah subhanahu wa ta'ala, in subay na to di pahil-pahilun in adlaw ini. Subay na to hituna in ammal ibadat, halaw man sin adlaw ini amunin adlaw Jumaat. Laung sin Allah ta'ala suratul Jum'ah, ya ayyuhallazina amanu, ya kamu mga bariman, idha nudiya lissalati min yawmil Jum'ah, apabila manawag-tawag na, in mga sila magbabang, haka masjiran, haadlaw sin Jumaat, fas'aw ila zikrillah, pag-us-us na kamu, magzikir manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Zalikum khairul lakum, in kuntum ta'lamun. In amuin pag-ibadat niyo haadlaw Jumaat yan, amuyat to, in sarayaw-rayaw kanyo bang niyo sadya kaingatan. Wazarul bay, sarta, puas day nga pangdaaki sin Allah ta'ala, mag-ammal ibadat, bang nagbang nin magbabang ha masjid, long sin Allah ta'ala wazarul bay, tinggalin niyo nin pag-usahan niyo, tinggalin niyo nin pagbiniyo, tinggalin niyo nin pagdagang niyo, ay bima'na adlaw ini, bang miabot nin waktu adlaw Jumaat, nagbang nin bilal ha masjid, haram na hatiap-tiap Muslim in mag-usaha. Di naman jari magdagang, di naman jari magbi, unin hinangon si Muslim, mag-us-us matto pa masjid, hitunay, in ammal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil pahakarayawan sin adlaw ini, mga tay manghud na muha ka Islam, takfiru zunub, kiparatun sin Allah ta'ala, pardusahan si manusya. Ampay manusya bardusa, magpakahinang kita nyo dusa duom iban adlaw, magpakahinang kita nyo dusa rakula iban dusa siwi-siwi. Nabang wayroon kakahinang singkitan nyo amuin makakiparat simpardusahan, na adakala dagpakan kita nyo singkamatay, wayroon nakiparat indo sa singkitan nyo. Wayroon kita nyo na ampun sin Allah ta'ala, nabang wayroon kaampunan, wayroon pagduarwa ipagbak singkitan nyo, in panik sa asin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw mahuli. Asabab din dito adlaw Jumaat ini, hambuok na inireng nga mga makakifarat sin fardusahan singkitan nyo. Kaya riwayat ti Imam Muslim radiyallahu ta'ala anhu, nagsabda in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, laung sin Nabi Muhammad, as-salatul khams, in sambahayang 5 waktu, wal jum'atu ila jum'ah, iban sin sambahayang Jumaat pahambuk Jumaat, kafaratun 5 bainahunna, maka kifarat sin pardusahan hautan niya. Biya diin, in adlaw Jumaat, biya na sin agi sin Nabi Muhammad, maka kiparat sin pardusahan hautan niya. Nagkasambahayang kau sin Jumaat 5 bayaon. Pag-abot adlaw Sabtu, atawakan adlaw Ahad, atawakan adlaw Isnin, sampay pa adlaw Hamis, umos pag-abot sin adlaw Jumaat, si mambahayang kau sin sambahayang Jumaat, lang sin Nabi Muhammad, in pardusahan na hinang muhautan sin Jumaat, kiparatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unindo sa makiparat din dihay ni, amurain pagtawagon sagair, bukun siya kabair, mga dusa siwi-siwi. In mga dusa siwi-siwi mahinang mo, hautan sin sambahayang 5 waktu, hautan sin sambahayang adlaw Jumaat, makiparat siya inikatan, pasawon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasabab sin sambahayang mo. Nabiyarin ng kabair,
Amo indu sarakula. Makiparat baha. Injawab di. Suway mo pagtawbatan pa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya maampun niya in pardusahan. Daing pa mga karayawan, sinadlaw Jumaat, salatul fajri, jama'atan yawma jum'ah, khairu salatin yusalliha al-muslim fi usbu'ihi. In sambahayang subuh, sambahayang fajar sadya adlaw Jumaat, labi siya marayaw ring hakatan sambahayang apabila kau nakasambahayang barjamaah masjid. Laung si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati inda Allahi salatu subhi yawmal jum'ah fi jamaah. Insarayaw-rayaw na sambahayang laung si Nabi Muhammad, amo na insambahayang subuh adlaw Jumaat, sarta insambahayang yan sambahayang barjamaah. In hadis ini kaya riwayat ti Imam Baihaqi, hakitab niya Syu'abul Iman, demikian in hadis ini siyahihi Imam Albani, ha kitab niya Sahihul Jami. Daing pahakarayawan sin adlaw Jumaat mga tay manghud na mahakama Islam, anna man mata fi yawmil Jum'ati aw laylatuha waqahu Allahu fitnatal qabr. Mattantuod hisiu-siu indyag pakan sin kamatay hadlaw Jumaat atawakan harum Jumaat parihalaun siya sin Allahu ta'ala ring hapit na halom sin kubul. Sabab manusia dangdag pakan sin kamatay ang pasya isud na matto param sin kubul niya na sumud na matto inpit na asubuan siya sin tupang asubu sin Tuhan niya, sin Nabi niya, unin agama niya. Naman ko piyari hala na sin Allah Ta'ala, majawab mo yat to yung pangasuwat. Unin sabab, na sabab si mag-ibadat kaw. Sabab si magsasambahayan kaw. Iban sabab si nawapat kaw adlaw Jumaat, atawakan harum Jumaat. Uning bait si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laung si Nabi Muhammad, ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw laylata jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Wairun daing ha muslim laung si Nabi Muhammad, amuin mapatay siya adlaw Jumaat atawakan harum Jumaat, bat malainkan parihalaun siya sin Allah Ta'ala daing hapit na halaum sin kubul niya. So amuyat yun daing mga karayawan niya. Puas daing karayawan sin adlaw Jumaat aun daing doon pagtawakon adab. Amuin mapatut hinangon sin tiap-tiap Muslim apabila dumatong in adlaw Jumaat. Unin hinangon sing kita ha adlaw Jumaat. Daing ha mga hinang marayaw ha adlaw Jumaat, istihbabu qiraatul imam al-insan was sajada. Mustahab ha imam magi-imam sin sambahayang subuh ha adlaw Jumaat, mustahab in basahun nila ha panagnaan rakaat in suratul insan inhi karwa rakaat suratus sajadah. Yattu basahun sin imam hadlaw Jumaat sambahayang subuh. Inhi karwa niya al-ightisalu fihi. Subay kita nyo mamaygo hadlaw Jumaat. Subay mamaygo. Bangkaw ri magpamaygo adlaw-adlaw. Na adlaw Jumaat ayaw mo kalupahi. Sa hari maraing kamatawran na ni kato, tanyo magpamaygo da adlaw-adlaw, mga da tubig. Nabang sa pa magpamaygo da kita adlaw-adlaw, labi awlain adlaw Jumaat, subay tatuod, di kalupahan. Uning karayawan niya, muna lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ghuslu yawmal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim wa an yastaku wa yatatayyab. In pagpaygo lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadlaw Jumaat in hukuman niya wajib. Iban magsiwak, maglano sin ipon. Bangway siwak minsan tutbras. Wa yatatayyab, iban maglana sin lana mahamot. May tayo nibihay ng pangdaakan sin akam Islam. Papaygon kita adlaw Jumaat, papaglanoon kita sin ipon ta, papag pahamuton kita sababin adlaw Jumaat, adlaw hipagpupun-pun si Muslim. Mataod in Muslim magsambahayang ha adlaw Jumaat. Nin akam Islam mang Hindu ipakasutsihan, mang Hindu ipakalanuan. Nasubay kita nyo magpalano, sabab mataod din tao, mataod din manusia. Mapuna adlaw ini, nabang in Muslim, magpun-puna hambok lugal, di magpamaygo, di da magpanglana mahamot, di da magpanutbras, uning kahalan tanong si masjid. Ampayan, in kaybanan matu pa masjid, pagwa naman dayang habay, magtuy sumusi ka. Asal dalong niya malayo pa'y masjid, mapupud paharan. In kaybanan, bukun hat magsira. Sumupa pasin mama dayang habay, harap pa masjid. Nabukun bihat, timpang hindu sin agama. Impang hindu sin agama. Subay malanuin ipon tabang kita pa masjid. Subay malanuin badju tabang kita pa masjid. Subay malanuin baran tabang kita pa masjid. May tamapun doon ni manusia. Subay kita nyo mahamot. Bang hambuk deng ha jamaain mabaho. Nari kita makakonsentrate magsambahayang. Bang inaraig mo mabawapen ilok, mabawapen simod. Subhanallah. Subay to din Muslim magpahamot. Haruay hadis lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ghasala yawma jum'ati wa ghtasala wa bakara wa abtakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam wastama'ah wa lam yalgha kana lahu bi kulli khutwati amali sana ajru siyamuha wa qiyamuha. Hisiyusiyulong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna maygu haadlaw Jumaat sarta miyattu siya pa masjid awal waktu. Eli pamiyattu na siya pa masjid. Iban miyanaw siya, wayron siya simakat. Wayron siya nag-jeep, way siya nag-motor, way siya nag-kura. Miyanaw sadya siya rin habayin niya harap pa masjid. Bang bihat to dukay ng pahala, sin magpanaw rin habay pa masjid, iban sumakat sa sakatan. Wadana minal imam. Sarta, in pagkaeli niya miyat pa masjid, miyuna pa siya rin ha imam. Bukon biya sing kamatauran magsambahayang bihaon, suwayat tunayin imam hata si mimbar ang pasyamat to pa masjid. Suway timatag na nin imam maghutba ang pasya sumambahayang ang pasya sumod param si masjid. In panghindu sin agama, makauna kita mat to pa masjid. Wastama'a, sarta pagdatong sin imam naghutba man, di mungog na siya hutba sin imam, way na siya nagbisara uno-uno. Way na isab siya natugaram si masjid, sa inhinang niya di mungog. Walam yalga, way na siya namisara uno-uno. Adlaw Jumaat, si mambahayang siya. Early pa siya pa masjid na. Nagpanaw siya, way siya simakat. Miyuna pa siya rin nga imam. Sarta way siya nagbisara uno-uno. Inhinang niya, di mungog na sadya siya hutba sin imam. Laung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana lahu bi kulli khutwatin amalu sana ajru siyamuha wa qiyamuha. In tiap-tiap tikang niyareng habay harap pa masjid, tungbasan sin Allah ta'ala hambuk tikang niya. Tikang sin tuo, tikang sin lawa duhaing. Tikang sin tuhan buok, timikangin lawa dua. Timikang na isabintu sampai matu pa masjid. Imbis taray di hay ni hambuk tikang sadya. Bukun katan tikang muharap pa masjid.
Hambuk tikang sadya. Nabiyarin na baha. Bang nakahangpo kau timikang pamasjid. Nakahanggatus insiki mo miano pamasjid. Sab sinlayo simbay mo pwede ning karayawan. Hambuk tikang sadya sinsiki mo harap pamasjid. Uning karayawan niya. Laong sin Nabi Muhammad. Amanu sana. Ajru siyamuha wa qiyamuha. Inhambuk tikang mo tungbasan sin Allah Ta'ala karayawan. Biya kau nakapuasa. Iban biya kau nakasambahayang tahajud. Nagpuasa kau. Iban nagsambahayang kau tunga dumahang katahun. Hambuk tikang datu. Biya sin sa kaula-ula nakapuasa kau. Hang katahun. Iban nakasambahayang kau tunga dumahang katahun. Hambuk tikang da. Naban nakahangpo kau timik ang harap pa masjid. Hangpu tahun sambahayang, hangpu tahun puasa. Nabang hanggat ustikang, nagjimakpat na kau. Nagdapa-dapa na kau sing karayawan. Hasabab din ito ay mutuod pahil-pahilain adlaw yan. Daing pahanang mapatut, hinangon si Muslim, haadlaw Jumaat lang niya, istihbabu masutib, wasiwak, walubsu ahsanu thiyab. Mustahab ha Muslim, biya na sin nasabbutain maglana kita sinla na mahamut, mag-perfume. Wasiwak, iban magsiwak, atawakan mag-toothbrush. Walubsu ahsanu thiyab, iban manamong sin sa lingkat-lingkat tamungun. Bang unim malingkat panamong mo, unim malingkat badyo mo, su'lo ka na adlaw Jumaat. Su'lo ka na. Bukon subay kau tumakad, subay sadya pagtiyaw ng pagkaw magpalingkat simbadyo mo. Subay sadya haylayang pagkaw magpalingkat simpanamong mo. Aon pareng bang sa Muslim, magpalingkat simpanamong mga adlaw Christmas. Pag haylaya sindo kayong amaroon sab sila magpalingkat, doon sila magpadyamo. Sa adlaw Jumaat di nila halkaan. Ang paimpang Hindu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subay kita nyo magtamong sinsalingkat-lingkat tamungon na adlaw Jumaat. May tahaylayatan nyo ini. Laong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man igtasala yawmal Jum'ati, hisiyo-siyuin na may guha adlaw Jumaat, wastaka, iban nagsiwak siya, wamassa min tibin in kana indahu, iban nagpahamot siya pabilaon la na mahamot niya. Walabisa min ahsani siyabihi, iban nanamong siya sinsalingkat-lingkat tamungon niya. Summa kharaja hatta ya'tiyal masjid, in mahuli niya gimwa na siya sampai di matung siya pa masjid. Walam yatakhatta riqaban nas, wayroon na siya ng lamod-lamod simparikala si manusya. Pagdatong niya pa masjid, way na nang isturi, way na nang meeting-meeting. Sa inhinang niya, hatta raka masyaan nyarka, sampay rimuku na siya, hapila-pilaing kabayaan niya ruku, bima na si mambahayang siya. Tahiyatul masjid, simunat siya sinuno-uno sunnat, kabayaan niya, pagdatong niya palang si masjid. Summa ansata idha kharajal imam, uwus pagwa man sin imam, si makat na imam patas si mimbar, na way na siya nagsambahayang, way na siya nagbasa Quran, way na siya nagzikir, sa inhinang niya dimungog siya ha imam. Dimungog siya hutba sin imam. Falam yatakallam, wayroon na siya nagbisara uno-uno, hatta yapruga min salatihi, sampay na sadya na ubos si mambahayang. Unin tutungbasan kaniya, kanat kafaratan lima baynaha wa bayna jum'ati allati qablaha. In kakahinang niya, in kakahinang amuin na hinang niya adlaw yaun, amunainin pagbahasahon na to kaina, makakiparat sin pardusahan, hautan sin dua Jumaat. Ay bima nabukun hati, in katan magsambahayang haadlaw Jumaat, makiparat impardusahan nila.
Bang kaumiyat to pa adlaw pa Jumaat, pa masjid, adlaw Jumaat, late na kaumiyat to. Pagkat tumoy ra kaw simunat, pagkat tumurit to kawawa timambay, di makaw nag-meeting-meeting ha mga bagay mo. Ingkay ba na nagsisira pa hawa si masjid? Ingkay ba na nagiinom kahawa? Hawa si masjid, nagmi-meeting-meeting, wayro nila halakanan daw Jumaat. Di sila makalamud apag iyanon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatul khams wal jum'atu ila jum'ah kafaratun lima bainahunna. Di makifarat in pardusahan hautan ni hasabasin sambayang nila. Daing pahamang hinang marayaw, mapatut hinangon si Muslim haadlaw Jumaat, istihbabu kasratus salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amunain waktu pagpatauran sin salawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mataud in mga amuin kakahinang bang in kakahinang yaon mahinang atawakan mang mabut in waktu niya. Siyunat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in magsalawat kita nyo kanya. Biya na sin bang natu karukan ingan niya sabuton. Subay kita nyo sumalawat, mamung kita nyo Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dahil dihay ni adlaw ini, adlaw Jumaat, mustahab in magpataod kita nyo sin salawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laung sin Nabi Muhammad hadis sahih, inna khaira ayyamikum yawma jum'ah. Mattantu din sa rayaw-rayaw adlaw niyo amunain adlaw Jumaat. Faakthiru alayya minas salati fihi. Na patauran niyo na in pagsalawat niyo marikaku. Qila, ya Rasulullah, kayfa nusalli alayka wa kad aramta. Biyariin, in pagsalawat na mo kaymo. Bangsa pa man ikaw nawapat na. Sumalawat na baha kami kay mo. Laung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah harrama alal ard an ta'kula ajsamil anbiya. Mattantuod, hiyaram sin Allah ta'ala hagumi. Hiyaram sin Allah ta'ala halupa. In kumaun sila. Sin jasad, sin baran, sin mga sila kanabihan. Dahil nga karayawan sin pagsalawat ha Nabi Muhammad. Laung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akthiru salata alayya yawma jum'ah wa laylata jum'ah. Patauran niyo in pagsalawat niyo kaku haadlaw Jumaat, iban harum Jumaat. Kukonsumo nin Jumaat dahil paharumi ni magsalawat na kita niyo. Mayta. Laung si Nabi Muhammad, faman salla alayya salatan, hisyu in si malawat kaku hambuuk salawat sadja. Sallallahu alayhi ashran. Salawatan siya sin Allahu Ta'ala makahangpu. Sumalawat kita pa Nabi, in Allahu Ta'ala siya sumalawat katu. Hambuk salawat mo, hangpuin salawat sin Tuhan mo, kay mo. Nabangkaw nakahangpu si malawat, salawatan kau sin Tuhan mo, makahanggatus. Bang kau si malawat ha Nabi Muhammad nakahanggatus, salawatan kau sin Allahu Ta'ala makahangibo. Na magpatauran na sadya kita nyo, salawat haadlaw ini, adlaw Jumaat, na bang timaud in salawat sin kita nyo, labi mataud in salawat sin Tuhan na tu katutan nyo. Daing pahay ng marayaw, haadlaw Jumaat, istihbabu tabkiru ila salatil Jum'ah. Mustahab biya na sinasabot ta panagnaan pa, in subay kita nyo mattu pa masjid sin awal waktu. Bangaon dapat puas sambahayang suhu, puas manginom-nginom, mattu nagtanyo pa masjid. Bukon subay magbang na pa masjid. Bukon subay maghutba na ni imam hataas si mimbar ang pakitan nyo magtagna mamaygo. Subhanallah.
Hadis ke riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man raha fi as-sa'ati al-ula faka'annama qarraba badana." Biar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam palima waktu in adlaw Jumaat. Adlaw Jumaat hawaktu mainaat sampai pa waktu sambahayang adlaw Jumaat biyahari na makalima. May ta biyahari sabab duwaing in pahala sin makat tu pa masjid hapanag na an waktu duwaing day sabing pahala sin makat tu in magsasambahayang pa masjid hahikaro waktu na duwaing day sabing hikatu waktu na duwaing day sabing hikaupat waktu na duwaing day sabing hikalima waktu niya. Unim piyak biddaan. Laung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man raha fi sa'ati al-ula faka'annama qarraba badana." Hisiyu-siyu in miyattu pa masjid sin panagnaan waktu. Waktu may naat ubus niya minum kahawa miyattu na siya pa masjid. Minum kahawa na maigo, nag-toothbrush, nagsiwak, nagbadyo, nag-perfume, ang pamiyanaw pa masjid, early pa. Laung sinabi Muhammad, intungbas, simpagkat to niya pa masjid yato, faka'annama qarraba badana. Biya siya nakapagkurban hambuk unta, in pahala. May ta kurbanin siya butdi, simbukon pa ni haylaya. Sabab in adlaw Jumaat, uning pagkabiyaksan na tubang haylaya, magsambahayang, iban magsumbay. Haylaya haji, magsambahayang, ang pamagkurban. Ini paghinangon si Muslim, makaminsan dalam sinang katahon. Subay pa'y sa baunsin mo'y pamimu kambing, pamimu sapi, tawakan ni pamimu unta, na inunta mahal ka. In kakausan da sindi ka to, kambing dayban sapi. Minsan pa yung kambing kulang day makakaus. Mariway pa nakasumbay unta day ni pagkurbanan niya. Makaminsan pa isab magkahinanglam sinang katahon. Nabisan kau miskin, bang muka ingatan mang biyari ni pag-ibadat, aun waktu, bang hatimbangan, habistahan, labi pamataod in nasumbay muray nga taurayahan. Mayta, in taurayahan magpakasumbay kurban, makaminsan alam sinang katahon, in ikaw manjari mo hinangon, makaupat alam sinang kabulan. Unin hinangon mo, katto sadya ka pa masjid, panagnaan waktu, tungbasan sin Allahu Ta'ala, in kakahinang muyat tubya kausin nakapagkurban hambuk unta. Hambuk unta. Nabang so pamanalit na kau. Wayrum mo na iabutan in waktu panagnaan. Waktu hikarorak man iabutan mo. Aunday sa pahala niya. Sabukun nabi asim pahala asim panagnaan. Laung sin Nabi Muhammad, "Man raha fi sa'ati thaniya faka'annama qarraba baqarah." Hisiusyu in miyat tu pa masjid. Hawak tu hikarwa na. Hikarwa bahagyan na sinwaktu. Biya siya sin nakapagkurban sapi. Sapi dakuman, bukun na unta. Bang muri pa abutan ni hikarwa waktu. Ikatuwak tu ni abutan mo. Laung sinabi Muhammad, "Man raha fi sa'ati thalitha faka'annama qarraba kabshan aqran." Hisiusyu in miyat tu pa masjid. Hai katu bahagian na sinwaktu sinadlaw Jumaat. Biasin sa kaula-ula nakapagkurban siya kambing. Kambing dakuman yung pahala niya. Nabang di niya paabutan ng kambing, naglet-let siya. Ikaupat bahagian dakuman sinwaktu. Laung nyawa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajaja. Hisyusyu inna katu pa masjid. Hai kaupat bahagian na sinwaktu. Biasin sa kaula-ula nakapagsumbay siya manok. Manok dakuman. Impanagnan unta. Inikarwan niya sapi.
Ini katu kambing. Way niyabutan in unta. Way roon niya yabutan in sapi. Way roon niya yabutan in kambing. Unrak man yung pahalaan niya. Manok. Biya siya nakasumbay manok. Wa man raha fi sa'atil khamisa. Faka'annama qarraba bayda. Isyu imyat pa masjid. Amin yung kamatauran. Fi waktil khamisa. Ikalima na bahagian sin waktu. Nen pahala. Sin pagkat nyo pa masjid yan. Di day sabmaway. Sain pahala niya. Biya kau. Amuin na kapag pajamu hambuok. Itlog da kuman. Nabang kumabaya. Amuin. Magpajamu. Hambuk unta. Hari mo na bihon. Hari na kau umasto. Katlo sadya kau pa masjid. Sin waktu. May naat. Nabang sa pamaritod din niya nabutanin limayat to. Faida sa'idal imamul minbar. Apabila sumakat ng imam pataas si minbar. Hadaratil malaika. Dumungog na yung mga malaikat. Sabab ang mga malaikat. Diaksin Allah subhanahu wa ta'ala magjaga halawang si masjid. Iban listahan niya. Waktu panagnaan sumud hilista niya. Sumud hikaro waktu hilista niya. Sampai pa hikalima waktu. Maglista sa din hinang niya singkatan simud palam si masjid. Nabangin imam si makat na patas sin minbar. In record sin malaikat tambulon niya na. Way na pag-register, way na pagsulat. May ta. Sabab in malaikat. Dumungog na siya haut ba sin imam. Hataas si minbar. Haadlaw Jumaat. Dahing pahakarayawan niya, mga tayo manghud na mga kamislam, bang mabot in adlaw Jumaat, amuin mapatot hinangon singkitan nyo, subay na to di kalupahan basahon in suratul kahf. Doon nakapuas sambahayang subo, tawakan mataas suka, at tawakan puas sambahayang Jumaat, tawakan puas asar, manjarirat to basahon in suratul kahf, dahing hapanagnaan pagkahinapusan niya. Uning karayawan sin suratul kahf. Laung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratul kahfi yawmal jum'ati. Hisiu-siuin namassa sin suratul kahf haadlaw Jumaat, ada alahu minan nuri ma bayna jum'atain. Papasahayahun sin Allah Ta'ala in manusia magsinglab in pamayhuan niya, magsahaya siya, daing haadlaw Jumaat sampai pahambuk Jumaat. Hangkapito, in kahalan sin Muslim, magsahaya siya, apabila siya magbasa sin suratul kahf haadlaw Jumaat. Hangkan nindagbus sin Muslim, amuin Muslim mag-ibadat, Muslim mag-aamal pa Allah Ta'ala, magsahayain pamayhuan niya. Doon na kayong kaunan niya maitom siya, atawakan maputi siya, makabidda saanin tao mag-ibadat ibandi. Dagbus niya sadya kaingatan may mag-ibadat siya iban sindi. Nabang siya magbabasa pa sin suratul kahf, haadlaw Jumaat, labi awla makabidda na isabing dagbus niya. Allah Ta'ala magpasahayakan niya. Alhamdulillah kita Muslim. Minsan kita makalamud harukaing agama. Dito halusun Bisaya set to. Makalamud kau kanila. Kakilahan nila kita. Sinin kita Muslim. May ta nakabidda kita. Isin nagpabidda sindag busta. Allahu subhanahu wa ta'ala. Unin sabab may ta piabidda niya. Sabab in kita nyo mag-aamal ibadat matukan niya. Kaya na po san sabuton sing kami mga tay manghud na muha kami Islam. Amuin paghinangon, mapatot hinangon si Muslim haadlaw Jumaat, subay na to di kalupahan in mga dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah ta'ala nagdaak ka to tanyo mga yu kita nyo dua. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. In agisintuhan nyo, pangayu kamu dua akaku. Ampa niya siyambungan. Pangayu kau dua aya kau ipun ko. Ampas ya imian astajib lakum.
mustajabun ku in panginduaan niyo. Pangayo sadya kamu dua. Akuin magdihil kaniyo ang uning pangayuon niyo. Akuin magtungbas kaniyo. Pangayo na kaununin hajat mo patuhan mo. Nabangsaw pa ma. Amuin hakatan waktu manjari kita nyo mangayo dua. Sarta mustajabun sin Allah Ta'ala in dua sing kita nyo. Labi aula. Dahin diha adlaw Jumaat ini. Mustajabun niya karena biyayta ini si Nabi Muhammad. Laung si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Inna fil Jum'ati la sa'ah. Matan tuud aun waktu doon ha adlaw Jumaat. Aun waktu partanto ha adlaw Jumaat. La yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yas'alu Allahu shay'an illa a'tahu. Laung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun waktu ron ha adlaw Jumaat yan. Wayron dayng haipon sin Allah Ta'ala Muslim si mambahayang nangin dua nangayu dua pa Allah Subhanahu wa Ta'ala bat malaingkan in piangayu niya hitukbalkan niya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangayu na kau bang uning kabayaan mo pangayuon patuhan mo. Bang kau miskin pangayu kau rejeki patuhan mo. Bang kau malamma pangayu kau kakasay patuhan mo. Bang kau bardusa pangayu kau kaampunan patuhan mo. Haadlaw Jumaat yan mustajabun sin Allah Ta'ala bimakna hirihil kaymo in unu-unu in piangayu mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala hasabab din dito dihilit ud waktu in adlaw Jumaat yan pag-amal ibadat kau pa Allah Subhanahu wa Ta'ala karena in adlaw yan piabidda sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in karayawan niya, in pahala niya, in tutungbasan niya, ring hakatan waktu na murah-murahan pagbalikan man singkitan nyo, in pangadjian, in uno-uno na pangadjian dahing haakam Islam, hikatukbal sing kami kahabilang dum albaah, kahabilang dum malam albaah, dum salasa biasin dum ini, insyaallah Subhanahu wa Ta'ala dumihil kami kanyo pangadjian hakarna sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.